basregedo goani edekon dan basregedo goani edekon unak sama masak be unak koson be bege hamu winang da edekon ede siri dasi palason rohai tetarni rojana marsinolungi. Kami dari Sibaya, Ubu, ataupun dalam bahasa Bataknya yaitu hula-hula dari Margalase. Sebelum kami menyampaikan ucapan selamat datang, selamat tiba di tempat ini, maka kami terlebih dahulu mengucapkan kepada kami dulu, ya, memohon izin kepada keluarga kami, keluarga pengantin perempuan. Lau fatual di Tawai Domeda, ya. Ibu Inadikile Tawai Domeda. Aki Ibu Inagresle Tawai Domeda. Ama Bertale Tawai Domeda. Yaita Sobato le Tawai Domeda fefu ba meno mangona khema yaga Sobato. Ba matero ke kami mawai ami yami tomema. Umene male no so inadikile no so to mele no so ami yami tome satu sebaik lele kami mawai ami fefu Lizui bang uhuge ba tome sinoto are bane bali jo batu. Selamat datang kepada Bapak Ibu, terlebih menantu kami dan juga besan kami dari Ibu Stompul. Kami nggak kenal di mana. Jadi kami mengucapkan salam buat ibu-ibu semua yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih. Ibu Inadikile Tawai Domeda. Ibu Inagresle Tawai Domeda. Ina Maikele Tawai Domeda. Papa Ma Berta, Ibu Ina Berta Tawai Domeda. Be Fuita Zobata Silato Tawai Domeda. Lao menong ay fakema mau. Ba matarasay kami amira tomema. Ibu Stompule besan kami no so keluarga Stompule seluruhnya sudah datang. Marafu lele no so be fudome ma baziul alawamo luande no so ami. Sampai disitulah salam dari kami.
kok masuk Laudatna Udul Mahita. Disialani omahane omru nabaru membuat kesuduru dik kesikil dik kesahat dalam negara nabi malangnya kamu ujungnya kayak buru kamu dulu kebaruan coba cari murah coba tidak murah saat masuk di harta jauh murah dua ke hari nanti asal orang masih cuci masih power oleh semua tuk sorok dalam buru namun tertutup hati Tuhan lima bangun masuk sunat. Ini betul salam sehat mak. Salam sehat orang semua. Jadi di kamu golongan kehilangan oleh karena itu kan mengalir aku masukkan sebagai masyarakat yang ada dalam sholat. Ayat dia itu keluarga baru dan itu bangunan hadir di dalam teratas. Kalian semua atau teman di keluarga dua iman biar jangan dibawa. Misal, peserta di dalam teknis dia bersyukur satu ekor. Kenapa satu ekor? Karena kita sudah bersatukan. Bila doa kita yang bersatu dengan memuji Tuhan dan bersatukan keluarga kita. Ya, Tuhan memang saya bersyukur. Anak punya urus pun boleh. Tanya
Dilukoti mahani Bapak. Masuk mak, tulangi para. Nah, perboru dulu. Odo paranak. Ya perboru. Lebih bagus, Pak.
memakai ikannya. Mudah-mudahan muat ya. Iya. Nang pe olan tupang oli, alay naung ain ngasada beha muat eh. Iya. Foto. Lasmara Mamangda seperti air mengalir, seperti sungai. Ibu-ibu di barisan kedua. Ibu-ibu semua di barisan kedua. Dihitung nama-nama lagi. Asa Marnata Pakita, kita para biota tugas siringan. Asa Busun Mahita Marnata Pak. Raja di dua saudara Nabi. Kepada ibu-ibu, tolong di barisan kedua. Masih geserak kita, masih atusan. Asa tabodo dia udulata. Jadi
Basa tami matuham. Jolo tiniti sanggar asawina kuruhuruan. Jolo sinukur marga asawinoto patuturan. Marga dia matulang ni hela namin oay. Oilo. Ilo. Hami pinana mo moto hami yan lubis sa mo. Alay matakasan do. Para mo sinami. Nagparahat namin madabat doon. Tulang ni hela namin. Baik naman ako patusi. Di persaurat dari bagasa sadario. Hami marga siregar, Roma dabotok kamuna, tulang di hela nami. Gawi handuli. Ima diulot dari bagasa sadario. Naung matalo, pasu-pasu pandong asari beon, beremuna. Naung gabe hela nami, dohot boru nami. Naung gabe parumain di marga situpul. Idok na tua-tua. Hok bejabui, hok doi margulang-gulang. Boru ini sampai dialak berei, tong doi boru ditulang. Matutu. Di bagasa sadari omma, nungga dialak beremuna boru nami, ima boru begar. Alani kami marhamarang kita, marhidehot, pamurota marga situpul. Jadi, morohami mapangit tubuh. Hamu mah nagabi bainudun, ala nunga gabi sisa da boru kita. Matutu. Ala ni gudang do hujalo hami. Sinamot ni borutay. Ola tuksong ni penamotar patu pahami. Siyan na binasa ni baborot na marga si Tokpul. Doon namin ma, siniti masiopa, odong les di rumah. Tuksong ni penatupa. Tuhatama manggohi pasu-pasu. Matutu. Alani sisa datang yang mahita. Apa si Doli? Tuan karena ngo. Tu baborot na marga si Tokpul. Lumobima. Tu borutta dohot helata beremo. Gabi hoa. Anggian tuwa lata tuwa sikoru. Tuwa nanak na si datong hadop tuwa boru. Dia sisa da pangulo yung mahita. Dia kaulaw na sida. Olo hamu di jolo, hami madiguni. Olo hami di jolo, hamu madiguni. Sila buat di hami. Jadi di hamu apa rodoli nami marga sirega. Lenggak tutur matutu marapara mahami. Ini matutu. Matutu. Beruta ada potokan. Mulai sedarion, sisa da boru mahita, tuba moruata marga si Tokpul. Molo hamu di jolo, kami matong di puri. Alai molo kami di jolo, hamuma di puri nami. Jadi sisa datangi yang mahita tutu, tu ya nak kota, tu berenami, tu moruta, asa tu jolo anon. Atau dilihat dorna, marurat tu toru, marbulung nak tu gijang, mardakka tu siamun, marating nak tu abira. Matutu. Jadi di hamu marga sirega. Molo baru tahun, hamu matutu painut pasingit tubuh, kami ma painudun. Molo di jolo nami, di jabu nami baru tahun. Anggapon nami mau baru lubis. Oh, lop.
Songonima nang diho berekuasian. Didok na tua-tua hopenin na jawi hot margulang-gulang. Manak tu dia pe malak boru bere, main na boru hape dialap. Toktong mai boru ditulang. Oh, lo tulang. Jadi tubuh manin nalakan isi koru didolok ni porbatua. Tubuh anak-anak maberek kulo boruku. Dongam muna ma saur matua. Matutu. Jadi tujuh anon di hoboruku hasian. Kalau tungadong na sulit di lalaho di parumah tangga muna. Anggo berekon ujami dona burjon. Alai ori dona tua-tua keadaan gading taretak. Mana tahu ada hal-hal yang perlu jangan terus ke rumah marga Siregar. Kami tulangmu, bapakmu marga Lubis siap mencari solusi dalam rumah tangga kalian nanti. Matutu tulang. Nah, jadi anggap memahami inilah mamamu, kamilah bapakmu semua marga Lubis. Jadi saat di sono mah soal di madang buru amang buru di ulau tasadarion dono nami ma ador haluka. togu di lobu argo hati togu dorbo nang madapur tua pairing ini satu nomor ini satu nomor nono Matutu. Tumudal gabi anung tok masih paut Matutu. saat di rumah nung taulahon titip marakup sadarion sa kita oras tu panggabean Matutu. kami partidoli Gabi ma, mau lihat ma.
Tuhan ta pandenggang basay. Nung natulog sa ulaw taro berikan oleh na sugo sa tuan sa daryo. Nilas na roh nami iso pasahadon namin na Tuhan muna ulos na gancang, ulos na vida, ulos si Tornapo. Dalam ditanggiang namin noon ang giya at tungtuan na negro. Di sudena akaw paramunay. Gajang barita gabi, gajang barita horas, gajang barita ni Hamorao do asangabot. Torong maribur paparamuna, bidana kabandaraman, Jepangon niya kapaparamuan, gurita kami ito hila, at tuya bihita, pabinang pandaraman lagi. Alayan kapaparamuan ma, tujuan niya rin. Bilang dinasida silas kiroha. Jadi, okay ito, ulos pasamot si pasatong namin. Asa samot mapanggabihan, samot marhorasan, dihita tupahot ni Amanta naman doon ni Mata. Palmusin namin, alam sa ulos pasamot namin. Ada orang kama tugu-tugu di lembung, ada orang titi tugu-tugu di horbo, tinonggo martongan di orang. Lihat malay ko yung mga kupengkeng, pangulu, payo di lupang kung saan ito naman ini kan nono, dan natoktok pa din ang magituan. Matulog piro. Piro mabok kita horbo para motak, piro na dini, pangurot namin sa luna, luju-luju para motak.